Danas opet imamo piknik kao i prethodnih godina, međutim zbog korone prethodne nekoliko godina nisu imali smo prvi piknik 17. pa 18. i 19. i onda prekid i evo danas je opet piknik. To je jedan jesenji piknik, mi inače imamo u maju, druga nedelja po Vaskrsu imamo festival, srpski festival sa folklorima i programom i mnogo toga još. Međutim, imamo i ovaj pokladni piknik jer evo za 2 dana počinje Božićni post i eto da još jedan skup ovako napravimo, da pokladamo na neki način cela zajednica, cela parohija, da se okupimo, da se malo i proveselimo, da pojedemo nešto mrsno jer eto još sutra i onda od preksutra, Bogu hvala, počinje Božićni post i do Božića nećemo da, gledat ćemo da se ne umrsimo i da živimo onako kako nas crkva uči, kako nas naša vera poučava. Tako da, ako Bog da imamo i naredne godine prvo festival, a onda posle piknik i tako u nedogled da ćemo